Kif taħseb li jkun ġuvni tal-Pepe? Ġuvni tal-Pepe, jappi ġviri. Emma, ħanejdlek nipreferi l-ikbar ħamallu milli xi wieħed Ommi tal-Pepe. Hi, hon, alright, how are you? How's it going, okay? Mela tal-Pepe nimmaġinaħ b'xi polo shirt. Mami's boy ġifieri. Jew xi żarbun hekk isu ma laqtu xejn. B'xi flok forsi jaw għala Taljana. Xaru, ma nafx insomma. Forsi xi qmis u mbagħad xi v-neck, is-soltu pastel colors. Il-qmis forsi nqara rosa jew light blue. Ikun fin hekk ħafna anke biex jimxi, anke biex joqgħod bil-qiegħda, xaru hekk pulit. Ikunu ħelwin ta' ma Pepe ħafna jien. Isni ma tantx inkomda magħhom. Ġeneralment ġuvni tal-Pepe ikollu il-collar, t-shirt bil-collar li joġobni, nara joġobni, mhux għax imma mbagħad ikun kollox eżatt, fimt? Kollox eżatt ordinarju. Jitkellmu bil-pulit ħafna u sensuali hekk kultant imma Hi, darling. Oh, you look so pretty today. Where did you buy that top from? Ashina, my mother doesn't let me out like this. That's awful. forsi jgħidulek hekk, hi, good morning, good day. U jitilqu l-hemmhekk. Manicured nails. Hi, hon, how are you? Okay? How's life? I've been to work all day. At the office, I'm really tired. I've made loads of money today, you know. Not my style. No way.